Abashuha mwaro gwa Kasenyo mugombora yare katwa mu district ya Kasese nabacura habwe nshuhambe bari kugira ngo eresere hwentasi yabo yacendera munonga eco bari kugira ngo buri omwe nayenda ijumbiro mu kutege byenyanja ikirekere nshuhambe ne yongera operation y'abantu mbe yongera kandi umuntu wakwiza yafuna gap barabo mpaka basikangana umanasika mugenzo naletono kiretera abantu bakora bo mpaka zo mwirigari twese. Kapiteni Julius Ankunda warukujunanizwa no kurwanisa nshuhamba hanyanja ya Rick Edward George hamwe na Kazinga cyano nagira ngo mbarugwa abantu abari kutura hamyaro neguma neyongera buri izuba inamba y'abantu ahamyaro eriyo neyongera okusinga abantu abine ndisho tibine byo gukora mbwene n'abantu abari mpaka kuri kureba tibine ikindi cyo gukora kandi inamba ezi government yabahire ninche amazima garingu abantu nk'abarubirizi ninga Kasese abantu binje bakunda ibinyanza so umuntu twakura ngo ibinyanza byo mizi takufaye ngo yachikwata boniza nayiruka yafuna buryo bwo kubasha kutaho munyanza n'ekikwato cye ninge kisike natahamu umuringo gona konka atakumanya rundi nakimanya unaza kusisa abashuha abantu bagira ngo n'abasorokare abatirweho ngo barwanise nshuhambe nabono bace iki Kapiteni Ankunda ari kugira ngo nukwe n'amazima government etongera abaserikale aba FPU abakorogo mu modern kiretero mu rumugwa yangoha akwatu noza kusanga baza kweta umuserikale kurga kasa inchi twarugwira kuza kwikaho usanga bundu bari mu irigo fishing abamwe bayirukira kandi umustravingi tubasanga mpaka amazima abasirikare bari kurwanisa nshuhambi inamba turubace aha wo kuba ntwetaga training yo kubanza kumenya kwibira kurishchuinga hamwe na no ku ubwegese watana na hankase yenyanja. Kapiteni Ankunda nayongera agira ngo abashuhe aba bo mukorese ibintu bitashire nikirahuka okubahereza sente kandi bahendera besisire nyanja bamanya ngo okukozesa ebebe nibiraka kureta sente zaho naho nibabikunda aha kugira ngo nibanguhira cyo kureberaho nkakato akace nikakosa abantu babi tukakwetaga engine tukakwetaga amashita kandi gari y'amata mahanga nigetaga amashita na engine afereza abantu kwata ibinyanza ibishira kuba mabigwera mu mazaro ubukura babutangira okwe babukokota batamubutimba butayikire babita haza itwe icyaje tutitereza kuzo mu mazaro g'ibinyanza usanga twaza kutega ruguru ninga hariho mizi icyaje kutigamba usanga atakwata binyanza amatwigana mukaga ebishohwe 250 hamwe no butimba 250 ebitwire nibikoresebwa kubi nibyo byociwe gasha kwa Gilbert Muhanguzi.